Assalamu alaikum watukufu ndugu matangazo ya ORTC. Magari 12 yastakabadhishiwa wizara ya hesuya ni rais wa Jamhuri Azali Assoumani ya mfumne inu. Legwe la mawasiliano la ile shirika Comor Telecom la balia erezo ya fibre optique harumale jera la hamahame mjini mwaja na Tanzania litomo lwa manane zinu mwenguni mwezi Madam Shinzi za himise taarifa habari ya hatu ya makatiano. Ya wizara ya hesuya istakabadhishiwa magari 21 raisi wa Jamhuri Azali Assoumani ndongo ikaonga zinjiao haruma mkade wa barnamaji ya mjadidisho zihazi haruma wizara. Hamida Ashatamadi na mapicha ya Salim Zarkashi. Zaidi ya milioni 800 na megofukari na mwija fedha za shikomori dezarimiwa magari yanu ikawe yatolwa nele sanduku la mali la dunia haupatana ne barnamaji Kompas haungwa mhono ne daula ya Komori. Magari 20 na mwija ikawa ngajubehwa haruma ezilopitali za mabavu ilusahilisha ezihazi za hao. Heshwa bahashinu yemhuwa daula hashemeleziza owenyize lopitali waandilishe magari yanu. Rande safari inu, ministre de la Santé à pied d'œuvre, il y a des districts sanitaires, des services de santé communautaires, les publics et privés, ce qui est maîtrisé au Fanyahaz. Occasion la somme de Covid, nous avons encore son wadi, nous avons privé, à Tadjokawaslihu, nous avons zéro. Donc, nous avons flexibilité, nous avons nous avons la santé, madame Zidouhanami, nous avons un débat, nous avons un ikiawa ilisaidia ndio haruma emergency kama zingore ya wale soni wanika wandu haruma ze decision ministre ujoringa zamana hiyo loka ya magari ya hazi sont des véhicules de service ntenda majlisini tenda mashuhulini tenda dairan ya banga koyaba de 14 hazi juzi ya ngazi yao ekali woneha abo hausikite vanga mungu nziro za jira mekijwanza inuke mfano ondwadwelewa ya difference gari la fonction na gari la hazi. Anzile unaondoa namna lazima ndo wajere ndo swarifu ya magari ya daula nani zana za daula za nkwazi hazi services fanye zijerewa ili lazima. Upande wa waziri wa hunono haonesa ifuraha ya hahe juma yanzima njema inu ya usahilisha ezi hazi za hao. Harva muva wa magari 21 raipara magari mararu ya destinewa moja harva moja la destinewa harva promotion de la santé des in communication walo wa chargé wa ne communication au niveau du ministère de la santé direction yo vamos alendo harva direction régionale ya Ngazija vamos alendo harva direction régionale ya Nzwani na moja harva direction régionale ya Mwali yo pia husaidia hazi za programme de santé na hazi pia za santé soko harva direction zizo. Ensuite va 17 4 za destinewa harva structure sanitaire. Chaque structure sanitaire manarna 17 structure sanitaire watokana gari kila mtatokana gari moja. Magari yani yasijosaidia zihazi yanti magari ya hutembea yanti magari ya hununua zintu bazari bel gari lisifanya hazi talahimaliza gari wa harva structure yudetali rafanya repartition ya magari ya Paris. Yekai daula watsauza wabehe magari haruma izilopitali za mabavu dabo warambu wa utambifu ulo na izilopitali haruma umva husuo yezehazi. Yela pitali ya mituje iroli wa msaada wa zana na ambulance ni wakala wa hele kungumanyo la jumia madaula la hunono OMS Dr. Diara Abdullahi hadhirmwe waziri wa hesuya lubia kudzaiduna na madhamana mbali wa hensi Ahmed Abdallah Husseini na Salim Aliratiraka wakahadhir. Yezana za kitobi buzinu gazjo sahilisha yembawa ya suya ya mituje idoshinda yofanyeze haziza hayo henamna ya lazimu. Tiba hina no wade watarajio wa rohebu nsiju wajau zijadidishe zehazi zonti usonimo wa wade na no wangaliao harmon vausu ze urgence. Centre ya mwando ikao harmwe masiwa amwe centre district ya receve ambulance inu hauka inu de référence ikao depuis début 1992 yafanywa projet ne serikali za Kavanu ilova hata leo ija leo ndo ambulance inu alhamdulillah par shukuri yao nonga rombo mungu inshallah wananyasi walorma za district les ambulances za housing ngazo wasuli inshallah na za saa ikawa ngarzindao na serikali inshallah.
hunu ya dhamana wahe OMS kongumanyo la dunia la usuwa unono harmo mjitamko wa hahe hakikisha yokaya yeka uangaliao uwawade ngawangaliao nro basi zijodo endelea nro ze hasiza hao upande wahe waziri wahe suiha lobia kutizaidu ulihondae mikataba hazi wadzima ne makungumanyo ili wakaenro wakamora rijane ambulansi rikarijar viri vanir toa malalau na leo jerstoa na zintu za kuhifadhi wantu na infection ambulansini tia hutembea ambulansini tia hunu ashurungu bazari ambulansini ya husaidia udeta representant wa OMS Rongwa vani ambaye irenge wantu surtout wazazi wana mtu alona problemu kashinda wasi lopitali au mtu alo lopitali vanatavelwa harva lopitali yangina ureel maarufu iyo de haziayo vavor simia wasi ministère de la santé hususan wa ministry na gouverneur tokadi to harva zitongozizo ambe ambulansi rahi para istembea wasirsoizia ye OMS ndio harmo ujipanga ili wabuheze juhudi zonti hata wabunguze umfuwahena saya waho wanawatiti ngoinu demana waliojumunjia harmo ya mabavu hautowaeza nazimu habaki harmo vanu wa hesui andonesa kaumrumio imalalao ya wana neze mikrobo ngoja nao madhara habo ya kaya ngarumishi hao watina utundi wahe ya rumio huja etwabibu uyanzishio emwade ne makatiano hata ya la malalao ya doshinda ezihiro wanambade watiti katufanya hazi asuilan ngeinu demana le kungumanyo la hejume majawila lishuliana unesu ya OMS la hanti mfumo wa ufanya mihashirisho juma umrumio imalalao yanu narishilie Dr. Mosamdiba le suala la he umrumio zi antibiotic ani dano malala ya ko huwaze mikrobu lirende ha muhimu harmo le mengo kamili wandungwa ngazirumilo nai wa wade re wandu matwabibu zitongeza wakati lonu wava zila malala ya antibiotic ya doshinda ezihira mbambo identity hamamna shughuli irende hata haka tushindali azira subi haukaya e mikrobu hizo ngaziresisteo gizo na mvu donc yo demana kwa mfumo uno uhanti wa harmo le mengu ukao ambao semaine mondiale pour la prévention et le contrôle des infections harmanti hamande ya hatu ya riski ngi haju haku handani sisi tinti ukao ngarifanyao malalao hamada yao antibiotique kaija parofanywa hunu komor ke dofanywa ha ti hamada singa bo riski haku hainunti ukao shahula shinji gashi rengao bonze upande wa hemadhamana wa unono hunukomoro mrumio imalalao yano ya wana nezi mikrobu zinu zambao antibiotika zisababisha barnamaji ya utaha wake utundi harmaze habari zinu ngepasi wao unjianziani ili uvukisha imarania neze hato ariziparhanao mrumio zi antibiotika watina amri ya hetwa bibu narishilie Dr. Shamsuddin Yusuf harma wenji wa maelezo barnamaji plan yoge jufanywa janvier 2021 vamujane OMS iliwa haina mdu arangeza tumanazaha ya juwe uka population ngelazimu wende namna kadha harmazi antibiotic mratu swambango ndio hole antibiotiki bange na itwa shahuro haonge na manywa huro shaya juwe antibiotic yoke juksorengo abahabarije ujoko yanzi habahe ya juwe hili ya uyanziha wa sharia wa hulawe malalao izi pharmacy wanadamu upia wajuka hamali katiba hilo haina mdungu juu tanabahi ya mbilo iza mhusu neza lazimu yafanya mamera wahelesi wala nzuani wala hiki walijio la mfumdarinu ni waziri weza habari za ndani Mohamed Daudu na ye hakawastakabadhisha katiba la baharaze barnamaji za huendesa zezi za mikoani Dinar za Yusuf na Hussein Mahmud wakahadhiri lijio la mfumo raruini devaendelea muonano wakatanganyisa ya mamera wanzuani harimwa lijumba la komsaria ya hari ya polis haviru mwa waziri wa zabar zandrani madhumuni de hujota kabadishiwa ya makatiba ya hujoenre seziezi za mikoani waziri aparlia ushabaha hahujidza wa watovolo msomo harimwa zisuku zijao ni mfumo garwana nao kadonzima la sistema mer reka nzuani reka mwari reka gazijade ho de turi nzuani c'est normal
kaujar twali namna zari twali heli zazendao namna ukaelewe ye serikali yone seheli ya wakompanya mamerwan armaye zazabu armaze ni wapia leo tena rikajarani keze dokima za lazimu ande texte za ufanya reglementaire ri texte ya husuze luaza ze commune na ze manière de procédure ne namna shida wajipange hadi tena wa prepare formation ya mamer liko fanywa mifumo ijao armwashe swa shanzwani shi bon virtuali ne namna ya urenga hadhari par rapport na station ido armenti ili amani na usalama wa armenti Sendo Shibako umera waongozi harma albavula nyuma kile ajiviwa na alfikira la waziri wa habari za ndani lini Altianziani. Wasuhadi sinaye jata sababu ruuni shia zoikao dizakashijani belisini zatu. Uruonye sa zoikao dia lazima ndizifanye. Tena uriba toma inamnaka o dia lazima njerfanye hazi ile wana imeso ile ikomori hamara ngine barikishie haswatani shwashanzuani upande mwe serikali za mkoani kwezi. Narnani zana tuhuka tambunye ngikazilawa harimu ya mabavu yeshisiwa ranguhula wa tambu za mpesa au ukosefu wa majumba ya hazi ya husu na ya mabavu. Wakahuja hahutianziani hahubua kirasmi wadzimane madomana wa serikali wa daula re serikali ya juu re ze serikali za zisiwa wajobuwe hunungazija kirasmi harumale daho la mheshimiwa bibi Siti Farwata gouverneur wa heshesi wa Shangazija husu mkataba wa Tilonziani wa he conseil départemental ya Larinyo ni association des maires washarikiana wajao ndaonaye kifop wabuwe kirasmi misomo ijuka walimishiwa mamera ni maanzishi jimla wa heze la meri na maprefe wa hizo bavu ili haini mzima uharumu wandu warambuwe zedomana ikaondu warihwazo umsomongo johenda haurumie termashimangano yambao co-animation yani hausahibisha wala mamera ijo hundi haukaya kwa turumia hawanguye luha hemtawalifu na ni luha kifaransa waje washindi wadiriki ze madamu himika ungajoka usomisiwa journaliste va et vient ani heze ritla za jirema katinda nuayo wizara ya ulezi wa taifa itanziani mfumne inu honmoroni harmweli koli application barnamaji ambwa ubundo la malezi na inu barnamaji inji yao harmwaze tartibu za urekebesha zaidi wa msomo harmwa barnamaji mufidu ya ulingana ne makati neze hazinga za harimiwa mali na ile kungumanyo la ulaya likao shuhuliha ne maendeleo AFD ya kiasiwa milioni 6 za euro aziharimbaye ne mapicha ya Salim Zarkashi. Primaire, les collèges, les lycées. Hutia umsomo jasadi na naswarafa njema harumuo do muhimu wahi hafla inu. Majumba ya msomo mengo mirarina mararu ya hiyonsi ngajo uhonda nane barina majinu. 18 ya nsini, 11 ya hari na nalise 4 mengoni mwizode ya moroni. Zele koli zinu ngajo uhonda na marekebesho imafundi wahazo wahondane na misomo wahondane wajaune zana za urumia harumwe majumba ya msomo yanu anzima inu bundo la malezi itilwa nziani ranzido mwa haziwizili na 10 unumwa hadabuze na tijazi venu hao niyo ngaijo udumu mahamine ezitendwa isanja nziani ngabo namna ya ukange jo urengeza majumba ya likoli ikao zi hisabulwa hawa mongo miraru na ndaru haruma daula ikao ndo mwando je zelikolizo zirengeziwa namna ya hazo zirehabilitewa zifanywa extension zengeziwa zitilwa equipment na materiel wafanywa projet d'école harmaze likolizo wafanywa misomo ya ho mafundi wajoka harmaze likolizo wafanywa namna ya kazi likoli wizo zikena projet hazo ike ziendele usoni henamna ya hema haijao projet inu ngajofanya mahamine uhanta rabbal alamin
shughuli hamada inu ngaijo ufanyishiha harumwe zisiwa zabaki ngabo mkonzi wa taifa ujo ufanyishiha baada ya yabo uje utunde zakiri neza urekebesha umuhimu doka wa msomo ubasa uhe ukembinga ya hemaendelo soni ya hionsi. Mkonzi wa hazi wa ntihumbili ubulu ya mfumne inu no wakazi wa tije na mawakala wa frankofoni hani abaya uhanti pula ya maendeleo ya humji wa hao. Halidi Mzurine mapicha ya Salim Alira Tiraka. Ye hafla ya kaubua o mkonzi wa hazi unu ikayunsa nya makadr manotable na madhomana daula ili huja warengefuvu harmwa barnamaji ya paangono watije ikao umuhimu doheza jule bavulinu harmwa maendeleo ya daima ya njiyao harmwa onkade wa hesuiha ulezi na nuwa moja. Leorika ujajeri actualize federuti ya kaiyo aritara renjezeze no ikao zibenuha makatia ili ya ushinda riwasfili harmwa namna ufanya halwa kimanga plan de développement local ya he homji joka structure jwa tije armando uzasu komini numo mfano kaundu atende wadisa coopération centralisée armae komoril fanya kwa wakana coopération na komini ya Sarseli aba sasa inu reyar madaraja juu tena awange shemi wangu yazo komini pegu uliho de madhomana wahomji wa zahani la tije ye maksoda mshinzi maendeleo ya akiba na naswarafa ijo tsengeza tije iwalie. Emarunda sinerjua wisho ranzao yabo emarunda ndo mkondo wa hoa kazi ndo mwendeleo ndo wa homji yonde marunda ya ndao ndo kaya mkonti unu ntiwa wa bundobahi shane maisha ya haina usiku ya hoa kazi nga jofu kiriliwa haruma mkonti unu ukaya mkonti watu unu ngodunga nao no ne plan emergent ikaondo idabula wa wetia nziani uka 2030 e komori ke pays emergent iyo ndiyo ba watije waliyo rangu 2017 uka omji watije uke ville durable à l'horizon 2030. Ranzi ndavala hujabanu ye serikali ya mkoa ni yatije kaituransi ubasau wale bavulinu harmwa ya miva yonti. Zihazi za mtio zenzia za fomboni kapitali ya lesiwa la mwali ngazipua ungayo pandamwana. Baada hazizi nji za fanyishia emakatiano le shirika CGV lidungi ya zihazi za utaha wa gabili umtio ye lami. Hazika wongi wa harmautundi wa hemudir jimla wa hezenzia ili wana na ndrongo za uti ya shaka zihazi zinu. Hussein Abdillahi ne mapicha ya Chan Mohamed Elamin. Takdiran kilometra 2 wa 300 za pare harma kilometra 10 dezarengelo jaili ya uja utilo ya ilami harma umjiwezi wa fumboni haulundili ya umjowe mashini ya urobe ikaunge rumishi hao harma shiswa shanzwani harma wakati unu watanla mwa shirika la CGC wadhaminishiwa izi hazizinu wahiri mashini alami ije ili wajawatie ilami na libwe monsi yani kushi d'imprégnation hautawezi mvua kamion la citerne la lami la ubana wa metera 6 ngelirozawe ilami mfano wa majimunsi banda ya piwa haujadidisha ilipare likedonu parelanda na utilo ilami ililo depare la axe 4 la lawa mesonte pesu uja harmali jumba la mahakama haziza shangiri wana idara jimla ya ishuholano na libundu nena mbasau wa imiji ili ya uhakikisha hizi hazi zibire inuhamba support sol donc ben dia ye couche de forme yani irengelea ya terrassement leonga jor rihensi enamna ya robeju ka jan lycée donc inu mona inu de alama ya onesa ukaya le pare déjà la husu armé axe 4 ikawo déjà isa ajali punga reposer o enamna ya robage la demu yandesi amanga ndao harmo wakati on voit donc pour kubaliana uka haino kati wa johisa axe mananga sina axe kume nanne hayo kati wa johisa axe donc rinji harma namna ya commencer za robe akad deja ngasi harma mwezi wa novembre kabla rinji harma wakati on voit ngabiyuri riharake akad ici la sine entreprise
ikao ritawe harma zihatori za unjia harma namna za avena hautsa haimabare ya kemanunu ya sitsimbihe magama wakati wa mvua nena zangina imadhamana wanu wande na utsaha ilami harma insi ya Emirat Arab Uni nsi ikao ubo parhona la minje masitu hudari ya unda mabare na ili pare lino litunda na utsamilua umwezi wame mwaha 2021. Kandila wane taarifa habari wane saukale shirika la mawasiliano Comor Telecom lijirisizi wa madanganya emasiu ya hejumwa ya kawafiki tarehe 20 ya Novemba rakanio na ya sababisha ujiro watumba mpaka mahususu harmwe mawasiliano homenyewa waherezo ya fibro optika harmwe bavu ya hamahame mjini mwaja na Tanzania na zilera mengofokare na zidi warumishi wa ile shirika Comor Telecom wakaharma hazi za urekebesha erezo ireje hamandi kawaida. Nurdin Said Ibrahim na Nurdin Ibrahim wende na utasi habari. De haliyo ranzido hopare juu la uhe ya harmo mji wa mwaja hata mji yo Tanzania harmwale bavula hamahame yani kilometera nzima na majana matanu ya hele pare la baliale go la fibroptik ya Comor Telecom limenyeha hasibabu miriapulwa ili ubaya le pare linu ranzide mfomo ntira kaniyo wanrohazi wahemba wa ya Comor Telecom ya mbeni watianka bwambonzi ili urengeza ezamenyeha potombili zibadiliwa metera shihui na majana matanu ya helegwe la bali ya fibroptik libadiliwa wajau na vanuriza mbao ya mawasiliano ya rekebesheha ngasina mabavu maili hunda mararu ikao kwa tina connection internet kwa tina mawasiliano itoka uyonti efasira ya udoka ya elebavu la lawarangu mbeni hata wasulitelezini wandu wao wahunde yaka kwa tina mawasiliano itoka uyonti hasbabu de sabotajinu amanzo mangalie fibroptiki inu kabati mruduka uhunda mana yanu de mali ya Komori na rtungu ya menya banu intika do handani wala sikado habili yabongari parao wa Komori wali hamwe mabavu yano waelewe kabanu inu de mali ya hanyu nyo Komori hina wakati druka ngarinji yao resaboteze ze kablu zinu yawe fasirabo mabavu kati na mawasiliano yezitendwa za kiukatili zinu zili sahasara injile shirika la Comor Telecom nane maranya wahele bavulinu ikayao urumia ze puce za Comor Telecom na holi honde madhoma na wahele shirika linu leoti mara ya handa zitendwa jazinu zifanyishi hao harimwale bavu la hamame honda leo raha karjanji ya harmwa ujuaze gharama imbabinjo jonhwambia dukaya rirumia mentera shihui na majana matano za fibroptiki rirumia poto rakauka obliger jerizi tezi ndo jina yakaiza kabanuzi menyewa harmwa zilera mengonfukare na zili zonti undaru za kamili kaboja kama wasiliano hamale bavulino yabefasira yabo ya omali ya konji arma kampuni ya Comor Telecom ya tsukonjia ama direction financière ya Comor Telecom ngwafanya evaluation ili raporio yerewa serikali ya honesa zedega za jeriwa yemasihu ya hejumwa ya vira ikaya wodo zitendwa zenu zafanyishiha harmwale bavula hamahame zifanyishiha wajau harmwashe isiwa shamwali na hununga zija mahsus da harmwale bavula mahame na matafiti ya bulwa ne gendarmerie ya Taifa ili ugamata owenye zitendwa zenu na hununga zija emadhwamana wahele bavula hamahame mahsus duahe commune ya nyuma mro ngwa umwengoni muwataha we makatilianu holi honde madhwamana wahele shirika la Comor Telecom